Wengeneza wethi impela sibona lapha ukhuzani ke indlamlenze umfoka Mpongo wasenjaba ke isethuleke isimemezelo ke esiphuthumayo nokuyinto ke ezokwenza phana ke eMandaba ngoDisemba neshiye ke ama-donations ke impela ke mamatheka kanye nabo bonke ke abantu abathandana abalandela komculo kaMaskandi bafowethu ngaphala masikhulu makhulu ke ngicela bangiqale ngenibingelele kuyona ke Mboso City MTV City nje mosaqala ngene channel ake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell kwazi uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganeza wethi impela sibona lapha ukhuzani ke indlamlenze umfoka Mpongo seke eveza ke izindaba ke ezimnandi nezijabulise ke bonke ke bathandi nabalandeli ke bomculo kaMaskandi njengoba ke lapho ke beveza ukuthi ke kuzobe kungena ke umakoti wokuqala nqa emzini kababa wakhe ngayo umhla ka15 kuDisemba enkandla eMandaba. Hayi ke bafowethu impela kuzobe udwendwe ke lukakhuzani ke khona phana ke eMandaba nge15 ke zika Disemba nokuyinto ke ethokozela ke abantu abaningi phana ke ndimeni ke umculo kaMaskandi ngoba ke besazi babo kuloko kunombuzo ukuthi ke awu kanti ke labantu ke angathi baqhokele phezulu phana ke emculweni kaMaskandi kungani pho bengaganwa balindeni. Hey bafuthu impela ke ukhuzani ke indlamlenze umfampongose usevuzana ke waphendula ke wathi cha yabona ke manje na ke sengilanda ke owakwami sengiyaganwa manje sengikhathele ukuthi ngizibikela amanzi ngizilungisele ukudla manje na sengizolethola ke ngayo itray. Hey bafowethu impela ke thina ke siMboso City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibana ke video elandelayo.